manje abantu ngoba abantu abekho consistent empilweni angithi abantu bathi uthi umuntu ekhuluma into ebecante kodwa mangibulawa yisiminofu ngingakayenzi lento bazothina abantu mina akukho siminofu esizongibulala mina akho tshwana nje obuzobulala mina akho ntombazane ezobulala mina akho chef ozobulala mina ngiphile emsamo mangisuka la njengoba ngila ngibikile emsamo ukuthi ngibizwe inkosi ngabikela abakwandabandaba abathembeke emakhosini abakwandabandaba bathembeke emakhosini mawethembeke enkosini usukwethembeke kuNkulunkulu ingakho mina noma ngingadelela kangakanani ngeke uzothole indaba ezitha ku social media phela mina ngendlela engeyisa ngayo kufanele ngabe sebeke bangineka nginqondo lapha ku social media bazongithatha ngoba ibongweni zami ukuthi uyiduna lasenhlahleni elidla lesulu umlomo elingahudula isikhaba phansi njengenkunzi yendlovu uxolise gatsheni ngoba inkunzi yendlovu ngingasho-ke indlovu le iyasoshabeni inkunzi yendlovu ithi ingacasuka nje vele udedele wonke umthondo bese uhudula phansi ithi ukuthelela yes uhamba ubutha mefu lapha ithi ukuthela mawuyifica nje uhudula phansi ungalokothi usondele kuyona zonke le moto eniyibona lapha ku-National Geographic ziboqozwa iy'moto isuke inkunzi ithi ukuthela uthola ukuthi iy'nkomo nje imithi zonke angithi inkomo isilwane asiyiphindi inyamazane mayisibambile azifani nani maka yabamba nje siqedile manje ikhulelwe-ke ngoba ivalelwe iqiwini phela ayisathuthi iy'nkunzi angithi inkunzi ihamba yona uma seyikhulelwe zonke iy'nkomo zapha iyathutha inkunzi ihambe iyocinga omunye umhlambi manje ngoba ivalelwe lapha esiqiwini iyazazi vele ziwu-4 sekuphelile-ke ngayo isiyohlala-ke lo 18 months ingathi imbibi uyabona webafowethu yekani ningamadoda ukufuna ukunconywa ninconyele ukuthi ningamadoda indoda ayinconywa indoda iyahlupheka ayinconywa indoda lokhu nje i-Men's Forum ekhuluma ngakho la ethi amadoda aneyinkinga lezi eyicindezela ingqondo ziqhamuka lapha ekutheni nofuna ukunconyelwa ukuthi uyindoda indoda kayinconywa indoda iyagxekwa indoda ihlala igxekwa indoda kufanele ihlale igxekwa yini bafundisa indoda kufanele igxekwe ingoba uNkulunkulu wakhuluma nayo ngomhlaba akufanele indoda phambi kwabantu yenza amaphutha ayigxekelwa ukuthi iyisoni forever kodwa igxekelwa ukuthi wena uNkulunkulu wakhipha amathakhe okuyi-DNA wathatha udaka okuyiflesh wafaka umoya oyingcwele endodeni indoda ayikwazi ukwenza amaphutha azabonwe izingane ufica indoda ibeka ibhodlela lesavana la iyadansa izibe emfishane ibe ngaka uyayibona kodwa ukuthi le ndoda lena indala nje le ndoda le adansa umuntu azabe emfishane phambi kwabantu azavume nokushuthwa ufica engasafekuzi nebhande leli lapha ishaspela ayibonakali la ivalwe yiso lesisukhuluphaliswa yiyo lesavana phambi kwengane bafowethu phambi kwengane bobaba phambi kwengane balwe abantu makhosi alwe ubaba ashaye umama phambi kwengane azamlimaze phambi kwengane athuke yonke into mase ethukuthela ashaye ngisho nezingane induna ziphuza lezingane niyazi ukuthi ngesizulu into enenza libe lula ngoba ningibona ngingelula nje angihlangani nje nengane ningizongithuka ngithetha la angihlangani nje lento nengane mina phakathi angihlangani nje ngeke ungithole nje mina kuthiwa ngiphuza udrink ngishiye ngiphuza udrink ingane iphuza udrink bese inika mina awadliwa amathengane yikho nilula kangaka awadliwa amathengane ingane iyashiyele akuvumelekile nokuthi izidlele kulento adodlela kuyo kufanele ihambe iyophunga iyokhipha lokho kudla kufake kwesinye isitshe akudliwa nengane fica indoda endala impunga enhle nenwele ezinhle njenganangu baba obemhle kangaka nje nami ngiyafuna uba nenwele njengomkhulu zinhle le nwele lezi awukho umuntu okhanda inwele nje phuma eminyakeni siyabona ufice baba uyabhema indoda iyabhema ineminyaka ewu45 ishiyela umfana ona 16 uyazi ukuthi uNkulunkulu uhlaniphe kanjani uNkulunkulu
Yazi ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphe kanjani. Khona izinto ongashumayela nje okangishumayela la, ungashumayela lize lishone ilanga. uNkulunkulu akenziwe isilima webafundisi. Weyinduna. uNkulunkulu akenziwa isiphukuphuku. Sikubona ngengane yakho ukuthi lento isho kithi into iphilayo. Ngoba uNkulunkulu akathathi lamagama wakhulumayo. Ingane kayifundi ngamagama etshelwa wona. Ingane ifunda ngezenzo. Ayifundi ungayithethisa uyibhaxe kuze kube lesi sikhathi. Ayifundi ingane ngokuthi itshelwe lobo motivational speaker abahlale bebizwa ukuthi abazo motivate abantu into engekho nje leyo. Ingane ibukela kuyise, ithole lefundza kunina. Inkunzi umbala wayo ubone ematholeni. Ngeke uvele uvuke ekseni nje wena usunezingane eziperfect. Ubuqamba amanga kubantu njalo ubiza umhlangano induna uyafika hey bafana usana uphuza utshwala yekani ukulala nefebe yekani ukwenza ukuthi ntambama uyasuka uyokwenza lokho. Imvelo isuke ikubona avela athi uNkulunkulu lona ungenza isilimo. Akuyeke nje wena amahlaza akhe angavela vela wathatha wafaka enganeni. Izingane zabanomzana la zenza izinto ezesabekayo ngamaphutha abo aziwa yibo einhlizweni. Indoda uNkulunkulu imesaba ubala. Indoda uNkulunkulu imesaba ekusitheleni. Akudingi ukuthi size siye esontweni sonke. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu nembeza. Ukuthi uthi uma wenza into nje unqandeke ngoba ukhona nje uNkulunkulu akekho umuntu owenza into wrong uNkulunkulu engasho. Okuhle uma kade ukwenza sonke lesi sikhathi unganakile uma usuzwile ukuthi lento ehlala ithi inkeqe uma uthi wenza into iyona elalelwayo iyona ekunqandayo asikho isidingo sokubheda uyindoda uzubonwe nabantu besifazana. Uma uyindoda ubhede uzobhede phambi kwabantu besifazana uyedlula. Ingakho einsizweni ungavumelekile ukuthi kube nomuntu wesifazane ngoba into encane esingayikhuluma singamadoda siyedlulise. Uma kunomuntu wesifazane sifuna ukuprovelana ukuthi singamabhubesi sonke. Ingakho kwansizwa aba understanding laba bepolitiki abantu besifazana into bazothi balingana namadoda. Laba nje abafazi bepolitiki bazothi balingana namadoda. Masibathetha hayibo einsizweni awukwazi uba khona njengomuntu wesifazane ngezathu eziningi. Kodwa esinye isisobale sokuthi masingahle sikhuzulane nje mhlawumbe iso lami selihleli kulomuntu wesifazane. Bese ngithi ngehlela ngezantsi bese ngibona ngathi sengikhombisa lo muntu wesifazane ukuthi ngiyakwesaba. Sekufuna ngikhukhumale ke manje ugcine sekuliwa. Ungabangwa lento esixabanisile sekubangwa lo muntu wesifazane manje. Okwesibili okubanga ukuthi abantu besifazane bengafanele bebe seviyweni ukuthi ababona phela abafazi bethu. Asibasi mhlaba eseyinsukwini. Akukwazi iviyo alingenwa umuntu ongahlanzekile. Ngisho kwathina sisodwa sizinsizwa akuvumelekile ukuthi mangabe inkosi sibizile nje obisibizile nje siqale kubafazi. Kuyenzeka ke ngoba imithetho seyancishiswa abantu sebenamalungelo abantu bahlale befuna ubuntu uzobonana. Yebo okunye ngeke ukubona. Uyokubona musumdala ukuthi hey kanti ngangibheda ngekhathi ngithi ngifuna ukubona. Alright, asinamukele futhi sinibingelele khona la kwasejuzini online ke. Namhlanje ke sila emkhanya kude emhlabi yalingana endaweni ebizwa ngokuthi isemangoza. Namhlanje besilapha ke eTembe Tribal Lord, eTembe Tribal bani kodwa? Tribal Hall Authority or Hall. Lapho khona ebekade sihlangene khona yena inkosi yakhona la esizweni sakaTembe kade kukhona umfowethu uphakela umthakathi ndabandaba ukubeka dezo khona ekhona nje meeting namadoda kanye nensizwa akukho okuningi. Indaba ingakho ukuthi kulungisizwe nanokuthi abokufika abala eMzansi abangenanzi imvumo zokuba la eMzansi abasishayise ngomoya. So ke njengamanje ngila edolobheni laseMangoza mhlawumbe ngingafisa nje ukuthi ke ngithatha ilunga lomphakathi nje umfowethu la ezichaza ukuthi ubani bese mhlawumbe uyasibeka esithombeni sokuthi la eMangoza kwenzakalani ngoba nje uphumile umbhidla ngokuthi baxoxa abantu bokufika South Africa benganazi imvumo eMangoza ithini into yakho bayahamba noma bayagoloza. Hayi ngibingelele bafaka kwiJozini 1 TV igama lami ngumhlengi wakwaZungu. Esihlangane la eTribal sibiza indaba ezitha kanye nomfoka ndabandaba ubhodi noma ubaba uphakela umthakathi. Yes. Sizolungisa yona indaba yabantu bokufika ukuthi nasi isizwe sala eMangoza yasihlukumeza kakhulu into abantu bokufika ngoba if ubheka nje izwe lithi bafulfile osisi bethu bagcwele la emadrugsini abanye kodwa njengoba kufika umfoka ndabandaba bese sihlahlele indlela ukuthi ukusuka manje kuyaphambili sizokwenza kanjani sizobaxosha kanjani abantu bokufika
So ilokho bengakusho ukuthi namhlanje bekusawumhlahlandlela besingakwenzi okuningi. Ngiyabonga bafu. Mhlawumbe nje engingafisa ukwazi ukuthi ngoba iManguza iseduze neMozambique ne-border gate. Mhlawumbe ngifisa ukwazi ukuthi nina njengomphakathi akunihluphi lokho ukuthi babe baningi la cause ngibona ngathi iManguza yona ndawo ngathi ikhona labaningi khona ngenxa yokuthi iseduze ne-border. Akunihluphi lokho njengomphakathi? Ayi bafu kusihlukumeze kakhulu. Mothatha ukubheka ama-street vendors wonke abantu abathengisa kakhulukazi emgwaqeni la. Babantu bokuhamba akusibo omama bethu noma bayikhona omama bethu bayingcusana abakhona bahlukumezeka bahlukunyezwa ibona abantu bokufika bayabanga wabanga nabo. Sinawo umngcele la yabo useduze nje bafu it's 30 minutes uyakhona nje kusuka la edrobheni eMozambique. Yepha akusho ukuthi lokhu bagunyaza ukuthi sebangagcwala emgwaqo wonke babe nezitolo. Kube inkinga isincane isikhathi bafanele hambe sibone zigcwele indawo sihlushwe yilabantu bokufika bokuhamba not baseMozambique kuphela kodwa iAfrica yonke isivele izo-unite la eSouth Africa la. And la eManguzi sakhelene nezwe lodwa iMozambique ngoba iSwazini ayikho duze nathi kakhulu isengwavuma. Kepha abantu bokuhamba sebaningi ukudlula abantu baseMozambique nabantu baseTanzania kunabantu bakuphi. La eManguzi bafula sinesonto labantu bokufika. Ngicabanga ukuthi indawo bayithole ebukhosini. Nginqamule futhi lapho bafika. Alright. Engifisa ukwazi ukuthi nina njengomphakathi mhlawumbe nibambisene nekuthini niyabaxosha noma kukhona abanye bomphakathi abangahambisani nalento eyenzakala eSouth Africa? Njengamanje umphakathi wonke waseManguzi uthi abahambe bokufika bonke abantu ababuyele emakhaya. Wonke umuntu waseManguzi umhlaba waseManguzi besupport imarch njengoba besibiziwe indaba ezithi kube isinqumo nje esivele izolo mengaqamba amanga ebusuku sayizolo sazama ukukushengisa enkundleni zokuxhumana ngoba ubobona bafu besingegcwele kodwa besikhona umphakathi waseManguzi umningi okungangothi besingavalele kulela khole elincane la besibaningi impela kodwa abaningi abakwazanga konke ukuthi kunobaba undabandaba namhlanje indaba ezithi usibizile siyabahlali baseManguzi cha abaningi abakwazanga abanye basematokhweni abanye bakuphi nakuphi kodwa ngiyathembisa ngokuzayo sophuma ngobuningi bethu ngoba isikungathi sonke lento abantu bokufika nothi le phezulu kuphela nasi sabantu bale eManguzi la iyasihlukumeza kakhulu bathatha imisebenzi benzani kuningi bafinga balingaqedi nje impela sikhona sabahlali siyouth sifundile sinazo izinto kodwa ngenxa yabantu laba bafu hayi ngiyakhala ama-truck shop sifundile manje ukuthi singawa-ona kodwa still eManguzi sibaxoshi indawo-ke futhi okubuhlungu banikezwa abantu bethu abantu bokufikela eManguzi la abanye babo bawoDaniel Mathenji bobani bathathelwa abantu bethu babemizi yethu amapasi noma banikezwe ama-permit nakhona awombombayi angiqoqela umthakathi laphana ufake i-wake up call yokuthi uyabuya eManguzi and uma ebuya eManguza ayizoncengana okusho ukuthi njengamanje ngoba nje eyifakile i-wake up call umuntu nomuntu akayilungiselela ukuthi uphakele umthakathi uyeza ungathini sisigoqa? Amazwi ami ngasho ukuthi wonke umuntu akakulungele ukubuya kwensizwa kababundabandaba lapho kuzoba soku-round 2 kuzoba sokushume kakhulu. Bengicela nje ukuthi onomngani womuntu okufika noma ozwana naye noma omfuyile amxwayise ukuthi ngalo suku uyeza and futhi uthembise ukuthi mabuye eManguzi uzohlala inyanga yonke alivale uThaca. Wonke okuhamba besicela nje impela ayidli ishele zulu ukuthi abakhona ungemthetho asibaxoshi kodwa siyazama ukulungisa izwe lethu abahambe nabo bolungisa emakubo emakhaya asibaxoshi omakhelwane labo omakhelwane sonke be-African we one nation party alikho ezingenamthetho la eSouth Africa bayingena bazenzela umachanga sikaMpunzi Dlamini bayazenzela. Siyabonga kakhulu Ningizimu Afrika Juzini Online besila eManguzi namhlanje edolobheni. Siyabonga kakhulu. Danko.